Kei te hanga pouwhakairo hei tohu whakamahara ki ngā wāhine me ngā tāne I haere ki te mura o te ahi I te pakanga tuatahi o te ao. Kei a Manawa Wright, ngā tai pito pito. He whakarite neke hanga mo tēnei pau whakamaumahara I o tātou tūpuna. Tā te mea koe a tēnei ko te kotahi rautau. Nō reira, katahuri atu te whao ki te rākau. Tēnā kua whakaritea te tehi whakaaro kia tū, he pou whakamaharatanga iho. I te hunga I haere ki te pakanga, I te hunga I tohe kia kore ai a Māori haere ki te pakanga tuatahi o te ao. He whawhao kōrero e maumahara ana I a rātou, me o rātou mahi I aua wā. This po's been in concept for a number of years, and it's really about telling that story of Māori involvement in pakanga and warfare. But not only in warfare in terms of the world wars, and particularly World War I with the centenary coming up next year, but also warfare in general terms. E hia ana kia whakatō kia ke ngenei kōrero ki roto ki ngā kura, kia mōhio ai ngā whakatupuranga o tēnei rā, hea hanei te whawhainui I whawhaitia I tā wāhi, I whawhai mai ai I roto o Aotearoa, ko tahi rautau ki Murini. Ko timata te haurua tuatahi o te pau, he kauri 4,500 rautau te pakeke no ngā repo o te nota. It provides us with a stable substrate. The rākau, when it's laminated, is a lot stronger than rākau that isn't laminated, but also it's a sustainability issue. Kāre anō kia tau hea hanga kōrero katoa mō runga I te pau, kei te noho muna hoki ki hea, ia haere ai. Kei konei mātou kei roto o te puia e wānanga ana I aua kōrero, ko te huarahi whakamua, ko te hau I te rākau. Koe te pātai whiua ki a rātou hea hei e te take noho muna ai ki hea tēnei pau haere ai. Kei te kōrero ki e tehi o tā wāhi, kei te kōrero ki tō tātou anō kāwanatanga, kei te kōrero ki ngā kāwanatanga o nge tehi atu whenua. Nō reira, me te mene, kaore anō nge ngā kōrero kia tatu, nō reira, he moatarawa ki te pānui. Hei ngā maramai heke mai nei ka mauria mai te wāhanga tuarua o tēnei pau, hei te tau hou ka toka ai te whakatau ki hea tēnei pau haere ai. Manawa Wright, te karere.